Kasarkar jela hakasi palai kala pentip bagi tu Samla ka jela ki Donkam ban Leit Thoh exam National Eligibility Com Entrance Test HUSTM khanapara kila ban Donkam da ki admit card ha kapor bagi Leit bat kumju ondal on phai ha bakran bat kilat pathai khbor u menteri katan ka koi ka khia ka jela uloong bagi tu Samla kim Donkam satya banda khuslai ya kalai kawan halenti namar nakaliang sarkar kalarai ba kim Donkam satya banda apply neyo yaki entry ne exit pass itu EP na benda itu dikena kibernet banyak appear ya Neet exam apa USTM tinggal layo bun di gol lagi di student buat kunjung lagi kami pa bagi orang baguna ikon joki kinet banyak exam nama menghap cross ya katu entry point itu ada kisah lane kisah banyu ke mungkin ai ke pass bagian late mungkin ai ke pass bagian one teman-teman ngelawan orang yang chief minister orang mengirim declare baik kumni kino ki student kibadon ni ke admit card dan ni kanu card ke way day bet daga benta ke exam jongki ban appear laga benta ke Neet exam hante hapo USTM lada gede na Garo Hills West Khasi Hills kibri na po East Khasi Hills na Jante Hills na Meghalaya ke jongi ketua kad hingga magi gidan ke admit card dan ni kadang no card ke pen ki begini begini exam ketua hi kala dei ka entry pass and exit pass kata kasih kemun nam ta jongki la dei lupa ka pass ti kata ka dei ka announcement ng government benda kasih dia mengayo banyakkan mon honorable chief minister mau uru la kubur on the best logic and the best very practical ai go ahead tinggi so bagi kena juni nomor mementak dan don hang jing artin bagi jing tin kata kadang don hang jing artin bagi jing ting kamai ngi jongki kadang concentrate so hang jing puli ngi jongki ka concentrate baik tah ga fear psychosis tah ngi jing tin teban polite na ga jing kilo ngi jing tin ya ki kena ki boleh betho igadi exam ni ong bagatu ga bekar hi ga pas luki mana mata ga tugas ni kan likely September arpo ki berinda exam baga kanu ka proof ko pamaki di student menapir tentang Neet exam kado hikala dei ka pass tag bata joki ni kitbok ke yang lu bagi kena duit kena bah nam mata gadi Neet exam but pinwan sikman juga akan law mandatory nya meki ka product yang try in go through ini dan kam show long ekim dan kam show kata kasi yaki nama tak kata segi Donkam show menong distracted jika main juki. Tapi orang ada one time na what oh ni show benda. Bagi ke jabing juki ke dia long free bet, concentrate bet, mentho exam juki. Ni show benda kanu ke jing artatir ladi bagade ke jemut kat juki ke main juki mungkin distracted no kan late no asyaga perkat pang menuan pai benda test benda kumno benunde. Kadang dia benda show free bet. Like beli one five dan show ke test dan show ke dua ke jing ya iki. Jadi baru ke beli lang harga tu kali harga kali beli lang lalu ke driver lalu ke nong sendan dungki lalu ke men dan ke migi pa ke beli lang berki ya kiru olah syak baik begin neck begin up aduh begin depth begin one five ba. Kan itu exam juga ba kini ke jumut yang berkat ke joki kini ke main ke joki gambai ban distracted naga ban concentrate ke jing puli joki dari Sabah state tu one day going and coming ke Donkam benda ko dan kini ni ke poga USTM dan ni poga state Meghalaya ke Donkam show benda yakino ki protocol